into le engilayo asiyonto ngilama phephayo ngo-07 udokotela the same doctor engilayo manje wangu-operate emadadeni ngancediswa ngoba kudumiswa kwakuyi-2 million laphana amabhela athengisela nganathini laphana yikho wathi khipha 1 million ngikhiphe 1 million ngoba ngayikhipha ngahamba ngalami ngaphanda ngathengisa okuzimfumo ngayikhipha 2 million yana amaphepha akhona wonke udokotela lwana ngibona siya kuye ngihamba lawo wonke amaphepha udokotela nxa ngisiyambona ngingakamboni anti ufike account uthi ngifuna ukubona udokotela uhlathi ufuna consultation fee waqalisa seselama 50 wathi kuze kwafika ku 200,500 wakwayenza lapho wayethethe imali eyayivele ngithinyezele ngumfana eBritain ukuthi athathe ayibhale njengemali $1 antu yabona bebelokho bengani besalokhuza lapha wabhala yabo ama receipt ngilawo khona abamanye of course angana alahleka khathesi nje ungifakile lokho wathi kimi wathi wena uyabona wawuzibulele izinso ngokuthi wena wawuchiswa lilanga kakhulu kodwa khathesi mbona izinto zakho seziklini nje sesingaku operate into esingayenza mina le staff sami ngingafuna 2000 use kodwa ngale empilo ekuhambeni kwami mina ngisiya operate umuntu engcini kumoperate khona waba yena wabhadala 4000 ukusebenzisa imishina yempilo leya so wena uba le mali kodwa khathesi njengoba songani kuyahlupha ube le 8000 use ngathi yendo uthi ukuthi wena 8000 use ngayithatha kunje so wathi mina ngaze kimi la lesikwelede ngakwenza singabe sibhadalana kancane ngathi hayi into leyo vele isingani sikhatshana nami singifuna ukuthi ngilibeke into engayenzayo the ngisuka lapho ngalanda uchinga into le liyabona ukuthi singabe thina silokho sisidubeka into uhulumende ekhona uchinga wazama baze wangenana lo Judy wanqu uthe ngemva kwesikhathi achayelwa kwathiwa uyawujoko lapho kanti babuya la eManqube wafika uManqube wathi kuyini ngamtshengisa lento Manqube wathi kusasa kuza kuyibhokotela ngelanga elilandela udokotela wazavuka udokotela vele ami bathi hayi into le siyayibona ayisalunganga ingakho inika le infection siyahamba siyidinga thina sibuye sizokuphi ngathi lwana udokotela lwana vele nalo lapha kali ukuthi ngibona umuntu udokotela akhiphe lokho ngabe yena akafuni nje ukuthi bangangibamba umzimba ake ngahamba kulalokho kuyile isibhedlela sesikhona lapha endaweni lapha eduze khona ngafika bathi bhatala 60 use eliyona liyakithi akhipha yiba abantu abanginika isize yento le sengiyazi medical bathi no lokho kufakiwe ngo-16 wena ufanele ufakwe u-18 abana ngahamba ngaya kuyi wangikhipha lwana indoda isithi akaboni na yimi lwana ngizile ekhaya ngifike ekhaya le ngixotshana le mfumo isenza njalo kanti ngiyatsha phakathi ngithe kuJanuary khona beqalisa ngiyile ekhaya ngizwa kwenye imini hayi angile nkomo kanti kuthini la ngifike ngambona sokuvuza igazi kanti sekwenze so ngachayela kulondodo ukuthiwa Magwana uleBuchegwanda ngathi ndoda ngifuna uzongithwala lapho ngoba uyasibili wangithatha wangisa lemakhombini akobulawa ngabuya la afika lapha angiyanga kudokotela angani ngisesaba le mali lezi ngaya eMagwegwe uMagwegwe wafika wathi linto le hamba ubona private into ayisiyo into right ngahamba ke ngaya kudokotela namanje wafika futhi wangibuyisela
wangidraina wathi udraine 5 lokhuza liters igazi lagcwala singisuka legazi ngowe-army hayi lo i-private one oselaset house liyamazi ulokhuza lwashimana ye wathi hayi ngaqala walokhuza-ke wanginika amapilisi amanye 700 and so forth ama-receipt lawo wonke lapha agcwele hayi waya kwaqalisa ukukhwela imali yakhona ingane ba-useless bhadala 800 nxa uzongibona uyikhonsatha kuphela hambe uyethenga amapilisi anje aze ngathi hayi imali kangiselayo mina le nkomo azisekho lesibayeni so umfana ufike kuthange sithi sevile ezinye zibanjwe impisi ezinye zichayela igazi ngiyabona njengoba mina ngimuntu obeqina ngemithi akusela inkomo sama I think kuona lo inyaka ungena kuona about 10 ezivulewe ezinye zibanjwa zimpisi hayi ngathi konke lokho yikho odokotela laba bebethe bazaphenduka be-ani abasabuyanga like akubize kube namuhla ngasengitshayela futhi uchinga wathi ukhulume lo CIO angimazi ibizo lakhe uthi uyabatshela babuye lokho lindele kwase kufika uMrs Mkandla lapha sisithi sesisizwa ukuthi uyagula ukugula sibili ngesikhathi esikhulu into lengika 07 bengilalisile ngale imethod abangenza yona angikwazi abazi into zesizwe bangifaki ilokhuza le edribayo phakathi bathi prostate cancer bayibhora bayilevula antu yabona besebenzisa imishina yabo khona ngale udokotela angaba right sibili ngiyabona uqalisa ukuthi sokungani kuyaqalisa ukuhlupha ngo14 mina ngilokuzwe ngo7 2014 so iqalisa ukuthi ngizwe sengithi ngiyachitha ngizwe sokusiba buhlungu so ujudila wethena kufanele ukuthi ngilungise angisababona abantu be-army nje sebekhulume ngami ukuthi umuntu wezaphu angisakwazi labona ungaba ngwezaphu walwela ilizwe sure hayi abezaphu abalwelanga lizwe ama-heroes abakhona gcwele lapha ukuthi ama-heroes amanye ayedikliwa ezikhanjiswayo bona abadikliwanga ngabantu aphongukuye bakubheka bonke bagcwele khona oswazini osilay masuku obani bagcwele khona umasala futhi olubrigadier womkharati labana bagcwele lapha ya yikho sesebonile thina ukuthi thina vele ukuthi sithi singabantu siyanazo sengikwenzile ngoba lakhathi esifisuka la uthi nganza mtshayela ngithi kanti abantu abangapha abantu bakho bathi bazokwenza ababuye phela lokho ndindile angiboni lutho yikho iqinisa lami ukuthi into le ikhona kimi sibili ngingakhipha iTube sona ngakhipha iTube nami ngihlale for a week ngiyaqalisa ukuzwa sokuvuka yabona so abakithi in person bona abakithi engizalwa la bebengani into le ukuthi ngioperate balokho mina ngathi hayi nxa ngioperate lo bafile vele umuntu uyafa kuyabe kungaqali ngami ukufa labe sasilabo egangeni mina ngangingenela abantu 107 sile supply group 25 eyayikhona ngombhejelo yabambonayo uyamazi umbhejelo wabuya lapha ekhomanda amatanka lapha ngiyamazi lokho sebuye ukuthi bahamba yikho abantu laba abaningi bakhona ngibona namhla nxa ngahlala phansi ngibadinge abaphilayo ngiyabona bale 6 or 7 sengibala lo 1 olapha oweSouth Africa uGeorge Tawu ulapha ilapha eLokuzini akasabuyela ngeSouth Africa ukhona la kade sinyangihambeni womkhonto
Sengibala la ngiyabona singaba ngu7 kuphela abantu abaphila out of 107. 100 yonke isifile. The last one ngihlulekile ukuyambeka Isaac Maputo ufike just recently kulomnyaka odluleyo khathesi kala 6 months ngiyabona ibhubhile umuntu. Munye wayesesele eSouth Africa kube sokusala one ophila eSouth Africa nguPetrus June use Zirast lapha ngikwakhona. Nguye umuntu lokho sikhoma ngani ngiyacommunicate labo ngangani ngithi okay kuzokuba hayi ngabe umkhonto labo akumkhonto lo kulomunye abalaba sasesebenza la be-underground uyi-1 la ophila uMajor General ibizo lakhe ngapha lithi ngithatha amaphepha ngikhangela Major General ibizo lesisuthu uyaphila la ukhona nguye sengu-chairman nawo ubona laba wo veteran yabo ngayo okay yeah nguye ophilayo futhi one engimazi iningi labo laba abanye abanje ngabo Ralph Mzaba basebe ku army sebafa ikho angimangali mina ngabe sithi bangu operate imali ikhona ngihamba ngithabile udabengwa ezabhubansaya elilisififi farm ngale siyaboza iconference la lomkhonto ngalo abantu bomkhonto ngangilakho ngihlale hotelini ngubophela kodwa nobhudini ukuthi imntulu lentoyi into lisengilesikhathi ngihlala layo so la khathesi akungihluphi ngangikuthi amadoda alaba benyuzi laba bafunayo mina ngifuna ukuthi ngibatshele ukuthi as long as ungumuntu owala kuzipha kuma 60s awusumuntu ofunekayo ngoba bahle basala khona la ku-army asiyo into ethi basichiya bekhipha abantu bezovotela independence thina sasala phakathi ejele sibathathu owezana wayeyedwa wayenguLloyd Gundu 1 thina singu2 abeza kwakuyini lo Silayi Masuku singu3 igroup eyaqalayo ukungena kwi-integration eyalunyisa izinja ngazi ukuthi basikuthi abayalwa ngelokuzanana basifica bavalele ekani labo emaximum basifica emaximum abafana bazange bakuzwisise ukuthi thina sisalele bacabanga ukuthi hayi lamangaliswa mawovetile ngamasela lingachiwa abantu bonke baphuma kusala abantu abathathu kungeziwa yini khona lokho lesatsho njalo kwazakhishwa uLloyd Gundu noMasuku mina ngasala ukuthi sichiyelwane asikwazi ilizwe selikhululekile so amasotsha sengena kwi-integration thina lokho sivalele ekhaya nami ngiyabona ngasala 2 weeks labana bephumile ngisakwazi ukuthi isikhathi sesikhulu ngazakhishwa mina ngathi ngikhishwa kwathiwa vela kusela mpahla lapha zokugqoka wena siyakunika amabhruku amadala wona lawe awejini uzahamba la uzakuyabona phambili ukuthi uzakuthina bangikhipha sile kuseni yabona ngama4 khona bathi bangikhipha bangifake evinini bangise trade court labana bangichiya khona phanemiya bathi uzasala kungasala uzabuza kodwa abaza uzasozusela ukuthi uzabuza yikho lapha ngasengisala ukuthi esekuseni kwabuye umunye undoda la iqhuma ngambiza ngathi ngifuna ukuthi undayele lapho kule kwakulabo misikobele this organization lelokuza Christian Care okay umuntu lo wasesithi right wena nxa uyabona njobula uhlulandele u40 Street kuphela ungafika lokulandela u40 Street ukhangele xa usuzafuna ukuthi ufike ku3rd Avenue ukhangele uzabona kule Malawi phezulu lapha kubhaliwe Christian Care uye khona nakathi sokusile ngahamba ngakho ngafika ngahlala abantu kuyazi abantu bazabuya kama office ngesikhathi ngahlala wazi wabuya ke
abanye kwakuye umsisikolo wakhuluma nami wathatha imali wanginika wathi hamba kobani ezitolo khona ngale kuyethenga impahla ngahamba ngazithenga ngabuya la ngaqalisa ukuthi ngithenge lesicathulo lesokisi bonke sekunikwa iChristian K imali ngabuya ke ngadinga abakithi ngaze ngabathola enjube azange ngihlangabezwe umuntu wano wephathi hayi uregameni ngazenzela mina sengidinga abakithi bathole inzuzo yikho ngahlala khonaphana ngahlala bathi ngemva kwesikhathi uChika wabuya bazasilanda evele Harare uChika ayithengi amale kozisikhathi ngaze bengizazi uChika wafika lapha wathatha mina lo Masuku uStayi Masuku wahamba lathi eHarare uKopocha wayesephumile ubani uKopocha hayi uKopocha labana bahle baphuma kuhle bonke ngesikhathi silesi kuphuma abantu lapha ngoba kwasala kungasela muntu elekozile ekambi sase sizihlala lathi sekuthiwa izigebengu ezingavunyelwa ukuhlala sase sivule selisihle sivule sekitchen siyezindlela khona ngalo bangasela muntu lo la lokho usuku uthembele ekhuluma manje ngilithini mina njengoba angilazi ukusalisa anti abantu babebanjwa besweat education kwakusebenziswa uChief Magistrate walapha ukubanika ama-order lokuze ukuthi bahanjiswe ekhona lezambe kwasekuthiwa hambani ke-silence umuntu lo uChief Magistrate ibizwa kwakuthiwa ngoFrancis Farewell Roberts kodwa hambani ihambe emsilence umuntu that was 1964 safika kuye ngabo September 14 ngangaphambanisa loba yalahlekile baba le kodwa kwalungisa ngoba la wahle wathutha wahamba 16 kwaba le mistake umuntu wahamba esiyakwezi reconnaissance wayenza kaphambanisanga kodwa kazange akwazi ukuthi umlungu lo lezinto eziluma ezana zathi ngabo zafa zaphela zazivula kahle zazi ngakubulala lezo zazindala futhi bathi ifika kwami umuntu uyilo kuzawa ebhala information ukuthi eplazini kumenja ngazange abone ukuthi so wasila kodwa usila kwaphili wana kwahle kwenza abantu sasingu-6 amabizo abo ngiyabazi ilangaba kunika abantu ngoba isikho lokho kulanda kwezakele lokhu mina ngangingukhomanda ngathi amabhasi lamhlango lwesihlanu ayangena ayahambe kusuku futhi abuyele abazizi eziduli bahle sathi qhumani lapha liqonde eGatsana libambe ibhasi zekuseni anti ngolesihlanu zazihamba zibe kusuku libuyele emuva 3 thina sasathi lihleli kuyele futhi lihleli elusaka lifikile batshela ukuthi kubenza thina sasala la phakathi abamthwe first people to fire a gun in Zimbabwe igroup kaHadebe nale eka 1964 akule igroup yasiqalela 1964 sichaya umbhobho ezidubi la ekhezi khona kuseduze 180 kilometers from here usuka la usiyezidubi la sesihambile labantu bakahulumende ngoba lina ngapha abantu thina basilanda sihlezi so ngithi ngitshela lo uze nje asihambe sonke uze hayi mina ngeke ngiyi lathi sinje siyazidefend impilo thina lokho asifihla ukuthi ngabe ngangilanda bathi sifuna isijekisi indawo ngiyahamba ngoba ngathi ngiyala bangangile okungenzeka kimi kwazakala ukuthi ngaphiwa so sahamba sesahamba yikho lapha okule history yokuthi iqami yabo ilikuze i-Grey Prison yabo la thina basibamba after some time thina 3 safica
kulawo Clark impofu lo febukhathesi egrey la sasesiplani ukubulala ke ejele ngoba isecurity yakho nasayibona ukuthi hayi le thina siyayikwanisa ukuyimanyova siyethu yabo ngwabi ya hayi umkhomanda wabo phela ngwabi labo Kenka Yes. andiyabona ene uyobona yimi umuntu oyesithi nqani ngalokhuza hayi abanye laba mabizwa nginingi ngiyalifihlela abanye ngilanda sasi-organize ugadi owesindebeleni uyiseka kuthiwa ngubani ujaha lufundisa entshelanye uhleza uyise wakhe nguJoseph Hleza nguye samu-organize simthumela kubo Thafi kubo bani hamba uyedinga lokhu wena i-system liyayazi lezi zakuthi godlo isalokhu sifake lapha saze safaka zonke into esizifuna imali ini izigelo zabapostoli zonke lezana ukuthi anti lani iflelwe ngamazenge la uqala phakathi isilinye ayisesengamazenge ukuze kufaka ucingo lona lokho sekuziko yithi kwakula umuntu oyekhona ebanjiwe sokuluwe ekama anti yakhumbula ukuba kwadutshulwa kwalimala abantu omunye umuntu engimazi ukuthi walimala wayengusandasi Mlilo waqhumeka isandla ekami ngo-64 babezi kwathiwa kulo msimo oswela bebengale batransfer babuya kithi ngayo uAbetswe sakhuluma la ukuthi nasesilungisa lokhu thina siyahamba bathi bafana nje zaphumela zathi hawo kuhle akulanto engasefika lapho nasesibuza sesinikwa imali sesinikwa amapistoli sesi-right akuselanto erung la ugade singakonfrata layo ngangcono sikulala nesibili kufa umuntu kwathi-ke mhla ka-6 January ustabana yakho savula thina ijele phezulu abake bavalelwa egrey igrey ilenye ipassage ilokhu zizindlu eziphuma zithi lezo zindlu zazifakwa abantu ngiyabona abalaba kuthiwa akabezwa kakhulu faka ku-darkness labana njani so thina kwase kuthiwa sihlale ngale leyo area sizihlalela sisodwa saphulana saqina umuntu kwase kuhlula ukuthi kuyesika isilingi leyana kufuneka umuntu gadane phezulu Hayi ngangile kwakulotha kwakuthiwa nguWilson Chuma evangelizing nezezomba ngazi ukuthi hayi engasiyoqalela iserious bathi madoda mina noma siphuma lapha mina ngiyasala so mina babe ngibamba mina yimi engangikwanisa ukuthi bangambamba ngakwanisa ukusebenza nake so ngangibanje ukuthi ngaqhubha ngoba umuntu angamilo umuntu laba iweight bese ngisiba ngibamba sasika kuhle bangena bonke bemekini yena lami ngangena labantu bathi right sebebambana la bebamba umunye ukuthi alenge kancane bamba lo ndoda le ngigada kuye ngigadisa bengidosa i6 of us sase singufuna mina okay ungwani uClark kaze singufuna uClark for your information anti ngulo wesakasi samkhumbula wachaya izilwane izilwane zesekhasi ngale zekhile besethula ukufohla efaka ibhomba ngale uClark ibhomba yiko labana saphuma sahamba phakathi nalo sasisuka lapha almost ngiyabonizile kuna bana lapho kuphela khona ikharo bona siphakathi kwethu sisikhamba phakathi kweroof safika la ngale lapho sasika isikhali kalakala kwakumhla ka-6 January 65